kang akong mama kalulu. King lagyoning ipa, amponing anak, amponing Espiritu Santo. Amen. Lalapit ko kaya ka, o akong mama kalulu, kambening beyatan ning kaladwa ko, kambering lingasngas at pigagap ko, kambering kapagsubukan aarapan ko, kambering bage niligalig king puso at kaisipan ko, kambering pamangailangan daring taong kaluguran ko, kambering pamikasalat kainan ko, kambering mabuli akong kasalpantayanan, kambering matbud kong kapanaligan, kambering dimot kong lugod. Lalapit ko kaya ko, nung makananong lebita na ka, nitang babaeng kayayagasan daya, ban kalupa na, atag kilke, agyanging laylaya namo, ningimalan mo, at kumayap ko. Lalapit ko kaya ko, nung makananong lepita na ka, nitang taong makiketong, ban tagkilan mo ko't pakayapan, ban linisan mo ko kaladwat katawan, ban dinan mo kong bayong biye at parasan. Lalapit ko la naman kaya ka ding pakamalan ko king biye, kalupadaret ang taong may mitbit ketang paraliti ko, at may musbus king bubuman, bangikol dasde at ilapit kaya ka, itang kakaluguran dang ating kapansanan. Ako man po Ginoo, buri ko sang ilapit kaya ka ding kaluguran ko king biye, ban ilaman, damdaman doring amano mong makabasno, at baning payaning kalam mo, munye bayong sikanan karingtud dang mangalgal, at may bugdang masirado. Ban nalamitaid pa si bayo, o maliliking paglakad daw. Lalapit ko kaya ka, o akong mama kalulu, nung makanano na kang lebitan nitang babaeng kananeya, amig makalunos alang-alang king masakit anak na, at may nalig king degulan ning puso mo, ning lunos mo, at masabal karing alang akarapan. Kalupa na, lalapit ko nganting asong maninaya, king pamangan amubabalag iba't king lamesa ning kayang amo. Lalapit ko kaya ka, kalupa na nitang babaeng ni kasala, aw meda ng basibasan det ang taong mapanus ka. Uling balo kong mapaglunos ka, at ika mong bukod ing makapangat mo king kakulangan ko. Ika mong bukod ing makapanakap king kamarinayan ko. Ika mong bukod ing makapibangon ka na ko, iba't king pangalugmok ko. Lalapit ko kaya ka, kalupa ng San Pedro, inyang pepakit kakaya, at may bugyang lumbog king binena. Inyang inagkat mingmengan, at may pasyag pa si bayo king lugod na, sumangit ning gewa ng pamaglingad kaya ka. Lalapit ko kaya ka, ang timoretang alagad king Emmaus, ban kalupa do, akayabed ako king paglakad ko, at alastas ko ing sablang mga palyari king biyeko, at ban kapangilatan ding banal mong aman, ing puso kong dirimla at daralundong, mi kapaliya at miyaslagan sala, at ban akilalad ako, otang kasulud ako, at merinan kong sikanan do. Marap pasibayo karing bali at tatakasan ko, susuko ko kaya ko, o akong mama kalulu, ing sablang kanako, uling ika mong bukod ing Ginoo ko, at Diyos ning biyako. Ikang mabibiye at mag-ari, kambening ipa, at ning Espiritu Santo, manggaman king alangangga. Amen. King lagyo ning ipa, ang kuaning anak, ang kuaning Espiritu Santo. Amen.
7. Maya payabak po, brothers and sisters. Yabetala king nisang iti, ding makatuking kayadwanan. Kapasalamatan dari Alyanigi and Torno family, Amelita Valizer, Dr. Conrado Valizer, Josepina Ricaport, Nelia Lopez, Five Sister Manansala, Noemi Manalili, Oscar Manalili and family, Gina Aguirre and family, St. Mary's College, St. Mary's Angels College of Pampanga, Top Spot for Security, Solid Ramp Construction, Jonalyn Valencia Santos and family, Annabel Myla Valencia and family, Mona Lisa Valencia de Leon and family, Teresita Yalong and family, Annabel Garcia and family, Basco family, Amelin Santos, Jose Manalese Jr. and family, Virginia Manalese, Irene Manalese, Elmer and Lydia Paras and family, Enriquez and Tanueco family, Sandy and Let Basilio, Ronald and Jamie Pino, Delia Jimenez and family, Arnold and Alet Dunca, Rex and Frida Villanueva, para king kebaitan ng Merly Cruz, para king kapagnasan dari Rowena Nano, Raquel Endo, Raymond Arcilia, Rogie Enriquez, Russell James Orbistondo, Elaine Katakutan and family, Edith and Yuto Yoshida, Erwin Katakutan and family, Alice Eugenio and family, Raquel and Emery Gutierrez, Richard and Chona Yumul and family, Gemma Yao, Regina Yao, Alexander Yao, Bernadette Yao Lim, Marina Benko and family, Jose Vital, Esmin and Connie Malig and family, Gosyang family, Oscar Manalili and family, Mr. and Mrs. Melvin Sumamlo and family, Josepina Ricaport, Vicky Aguilar and family, Deng and Tess Buko and family, John Fall and Amy Buko, Martina Aileen de las Alas, Sibayan, Mian, Jamie, Selena, Sherin and Sherina Pena, Florida, Alvin and Eileen Alcantara and family, Femi Santos and family, Reynaldo and Emmy Santos and family, Gabriel Angeli Lopez, Abelina Constantino, Ian Allen Constantino, Vavi Cortez and family, Aurora Dunca and family, Milagros Chamson and family, Salazar family, Alex and Lisa Kakap and family, Velasquez family, Nuque family, Vernal family, Munoz family, Ray and Rosario Franco and family, para aking malagwang kapaldanan dari Macbeth Torno, Edith Mercado, Mary Ann Nelmida, Melvin Del Rosario, Lizon, Ronald Paroli, Glenda Sardaniola, Alberto Pasca, Florentino Aizon, Erin Chamson, Rosalinda Datu, Jennifer Evangelista, Lerna Velasquez. Para karing kaladwada Ritelma, Matilde, Frisila, Vicky Manalili, Jesus Ricaport, Ramon Ricaport Jr., Ramon Ricaport Sr., Purificacion Ricaport, Jose and Candelaria Jose, Adeline Ricaport, Monsignor Norberto Coronel Constancio, Escolastica, Lucia Din, Lucia David, Rosendo de las Alas, Gregoria Hernandez, Ruel de las Alas, Eileen Bunyag, Edwin de Ramas, Father Eric Santos,
Pedro de las Alas, Isabel de las Alas, Sani Pinca, Rufo Aguirre, Ricardo Aguirre, Rene Aguirre, Loretta Aguirre, Sister Susana Gueco, Cecil Tuviera, Himan Bihon, Rolando Abendaño, Noel Aguirre, Antonio Cayanan, Anselma David, Alma David, Emilio Dunca, Antonio Dunca, Brigido Cortez Sr., Elisa Cortez, Amelia Giao, Ignacio Giao, Rufino Santos, Alfredo Aizon, Adriano Grace Lianos, Ernesto and Aurea Punsalan, Edita Punsalan, Hermina Carlito Evangelista, Arsenio Cacap, Rosalina Cacap, Ramon Nuque, Roberto Yong, Rolando Velasquez, Nelia Velasquez, Edna Cacap del Puerto, Concepcion Liza, Rosa Manalo, Jose Manalo, Romeo Manalo, Marilyn Manalo, Nestor Francisco, Manny Francisco, Leonardo Antolin, Rexy Antolin, Benjamin Castro, Natividad del Rosario, Erasto Aquino Sr., Rosa Aquino, Masaji Yoshida, Efren Enriquez, Diosdado Tanueco, Clara Tanueco, Edmond and Rebecca Tanueco, Chanel Cassidy Fernandez, Lilia Yalong, Rebecca Pablito Yalong, Carlos Biray, Lorde Ramon Leonora Jimenez, Anacleto Gregoria Briones, Lucia Din. Pangaditala ring sablang kaladwa, lalong-lalo na ring mangailangan, king pakalulo ning Ginoo. Ing magmisa tamo po ngeni Reverend Father Rafael de la Cruz and Reverend Tedley Villanueva.
King lagining pa, Panganak, Pan Espiritu Santo, Amen. ingin naman natili, kaya kayo, At keka antimo rin. kapatid, nga ring aldo iti, pagmusyan tayong kapiastan naning Sagrada Familia, Jesus, Maria, po Jose. Palagay ko po itangan, may nibatang kayang pamilya na. Nga pinpiesta tamo naman, nga ring aldo iti. Misa natin ko po nga basa na, in Diyos kanu, maririyaya. Keng pamilya tamo, maririyaya. Uling higit no rin pamilya, masaya na, may kakalagod na. Anya pinbirya ng may bait. Iya, keng metong pamilya. Buri na siguro takmanit ang lugod within the family. At ulingin Diyos, biryan ng may bait siya kay metong pamilya, anya ing balang pamilya, banal. Uling biryanin Diyos na gawa ng ega-naga ng pamilya kaya tiyato, banal. Hanyapin kayang Vaticano II. Ing pamilya na metong iyang malating pisamban. At sanapin na akita mo na maulagala rin kakatang pamilya, uling banala. At sana lalo pang lumalam yung banalda dahil ega-naga ng pamilya at sumulong kayong kabanalan ng kawangis da di Jose, Maria, apo Jesus. At ibang pamang sadya tamo, ganakantala pamo siya na meging kasalanan tamo, manyatangan patawad. Yakastang miyagdanagdaning kapanisyan, magumpisal ko. King Diyos, amayo pa yang tutu, at kaya kayo kapatad, uling may kasala kong bina, king isip, amano at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Ulinitay panigapuko kan Santa Mariang Kapilan Mambirhen, karing sablang Anghelang Pon Santo, at kaya kayo kapatad, ingi panalangin niyo po, king Diyos, aginutam. In Diyos sa may payan tutu, pakaluluhan na katam, at ipangapataw da rin kasalanan tam, dala nakatasan aking biye alanganga. Amen.
lain tam. O Diyos sigpami, babyamin kaya ing sablang kapasalamatan at kapurian king pamamili mo, king meto nga makataong pamilya para king kekang anak. Kamilatan aning panalangin dat alimbawa, Ri Maria at Jose, mabiyasa kami naman sana, munyelugal kang Jesus, karimbyemi, ban king balang aldo, sumulong iya, karing pusumi, at gawa na keng migit kawangis na, tiyadwan mi king lagyo na ning Ginoong Jesus. Amen. Pamamasang iba't king mumuna ng liburong Samuel. May buktot siya iyana at beyit ni ing meto nga anak alalaki. Samuel ing lagyong binyena king anak, uling nga na. Binyene ning ginukanako. Eya tinuki iyana inyang mintaya i Elkana, ating mabilog ng pamilya, bang niyayin, king ayin sakripisyong yayayin, balang banwa, at bantubad king pangako na. Nga na king asawa na, ito kike ing anak arapaning Gino, potang miyawat ni, at karine manuknangan kabang biyena. At inyang ayawat na ni, tiki ni king Silo. Magdalayang metong atorong at lungbanwang tua, at lungpulot anam alitrong arena, at metong alunanan ating alak, at delane ing anak na king balena ning Gino, karin king Silo, agyamang anak yapamo. Kay ba't den kinatat ing toro, delare ing anak kang Eli, nga nang ana, maya lang galang na kumopo, ako po itang babayeng makatalakad si Pingyo, at menalangin king Gino. Oy ni po ing anak inawad ko king Gino, pekirandamanak po ing inawad ko. Ngeni, ako naman po babyeke king Gino, kabang mabyeya, suywane po ing Gino, miyabyene ngeni king Gino. At karin, likwane para king Gino. Ing amano ning Gino. Salamat, King Diyos. Kalagunan ning templo mo, Ginong mayupayang tutu, sa bikya at mawa, o Gino, ingke kayong talasuyo, amiras kilob ning balemo, magkantayang matula, ing mabilog kong pangatao, para king Diyos ang mabye. Kapalad daretang king templo mo manoknangan, kaya ka magkantalang kapurian, alang kawakasan, kapalad daretang manalig, king kaya kang sikanan, detang lubos bisang miras, king Sion. O Gino, O Diyos, ang mayupayang tutu, pakiramdaman mo sa ing panalangin ko. O Diyos ng Jacob, dalangin ko, pakiramdaman mo,
bendisyonan me, O Diyos, ing ariming talga pagwalo, at maging maganakasa, antining yaying ari, akekang pinili. Pamasang iba't kimumuna ng sulat sanguhan. Lawan nyo, nung nuanti ang lugod na ningik pa, kaya katamo. Tunay na katang kaluguran, inya mayayawas tamong, anak na ning Diyos. At king kamatutwanan, anak na katamupin, insangkan, nung inya inyato, nakatamu akikilala, ya ini. Ene akilala in Diyos. Pakamalang kong kakaluguran, ngening kasalukuyan, anak nakatamu nin Diyos. Oneng, pamalino, nung nano ing kararasan tamo. Makanyan man, balo tamo, kimpa magbalik ng Kristo, maging kalupa tayo, uling akit tamo, intune ng kabilyan. Pakamalang kong kakaluguran, nung nakatamo liligaligan, ning kakatamong konsensya, panatag tamo pilubluban, makalapit kay Diyos. Tanggapan tamo, inano man adwan tamo kay Diyos, ulim pamintuan tala, ring utos na. At daraptan tamo, itambabye tula keya. Iti, yaing kautosana. Manwala tamo, kinlagyuning anak ng Hesu Kristo, at mikakalugod tamo, antimo ing inutos ng Kristo. Imaminto karing kautosan ng Diyos, manatiliya king Diyos, at ing Diyos naman, manatiliya keya. At king kapamilatanan ng Espiritu, babyeya kaya katamo. Abalo tamo, king manatiliya, ing Diyos kaya katamo. Ing amano ning Ginoo. Salamat King Diyos, parangalantaya ing mayap a balita. Ibuklat mo rin puso mi, O Ginoo, bang makiramdam kami karing amano ning anak mo. Ginoo manatiliya ke kayo. Pamamasaking maya pabalita, agpang kang Lukas.
Balang banwa, pupunta la Jerusalem, ding pengari ng Jesus, ban tumagon ding piyesta ning pamaglagpus. Inyang labineng adwang tua, Jesus, may kipamiestala anting may sadyarang daraptan. Kay ba na ning piyesta, minulila. O neng pepailakwan niya Jerusalem ng anak da ay Jesus. Era pansingan iti at ding pengari na. Inisip da, king kaya berering grupo ra. Pepati nga po na lang maglakad, inya nga pansinan da, na ere kayabe. Peninto nande, karing kamag-anak da, at kaluguran, oneng ere ikit. Inya migbalik la Jerusalem, ban paninto nande. King katlungal do, ikit de kilub ng templo, makaluklok yang kayabe ring Hudyo, at alaturu, makiramdam yat mangutang karela. May nga pamulala rin sablang may karandam kang Jesus, king kabyas na at pakibat. May pamulala rin pengari na, inyang ikit de, at nga nang imana. Anak, o patdepatan mo kaya kamiti, itatang mo at ako, may gaganaka kami, king pamaninton kaya ka. Pekipat na karela, bakit penintunan nyo ko? Wari balo king kailangan kong at syuking balen na ningigpa ko? O ning era intintiyan, ing buri ng sabyan. Kaya benang bigbalik Nazaret Jesus, may ganyang mapamento karela, sinikap nang Maria iting bagay king puso na, at tinagul Jesus, king masanting apami kakatawan, ang pohing kabyasnan, at katanggap-tanggap yaking Diyos at karing tao. Ing maya babalita ning Ginoo. Maya payaba po. Merry Christmas po. Ayan, masaya ta. May gising ta ng ngayon po. Nino po deng pamilya Kenny. Tas sala po rin gamat tam. Nino po rin pamilya Kenny. Ulitan kaya po po. Nino rin kompleto pamilya Kenny. Kompleto pamilya. Alalo. Ulitan kaya petang mo munang kutang. Nino ring pamilya Kenny. Nakalingon niya po yung sinabi ng among nandin po katang intro. Ikatamongan po, ibayatam keng pamilya. Kaya po, dito pong sabi ng among nandin, emphasize kaya po, ikatamongan po, although tam kompletong eni, pero ibayatam keng metong pamilya. Sabi na pong Pope Francis, every nativity scene, ngayon po usually po, nung apansinan niya pong Roma, ngayon marakalya po nativity scene po, kaya ta pong plaza na, kaya tang audience hall, kaya ta pong St. Peter's Kilub, ang po kaya tang hall na nitang piazza, marakal po nativity scene. Bakit po kaya? Kasi emphasize sa pong Pope Francis, sabi na, the nativity scene or the Belen shows Jesus together with Mary and Joseph. God wanted to be born into a human family. He wanted to have father and mother like us. Nanunohan po rin kaya kayong family traditions. Usually, lulwala po rin yung Pasko o kaya itang pabanwa. Nanunohan po rin kaya kayong family traditions. Ay, lalila pa po. Ngayon po yata na. Sige, Kenny tayong pumangutang. Mas malapit la po rin, Kenny. Karang lektor tayong pumangutang na po. Pwede pong volunteer po. Tatakot la po yata. Ay, lalo ka rin family traditions. Usually po, sa Pasko, nanla po rin kayong family traditions. Family traditions po, rin ang gagawa niyong may papamilya. Sa Pasko po. Tata, kaya po kayong micro. Naniya po, usually po, alabo, po, sige po, kaya po yan, po. Thank you po, thank you po. Ngayon pong gospel tam ngayon, sabi na po kayong gospel, balang banwa, pupunta la Jerusalem. So, buwan sabihan po, dahil na po kareng Hudyo,
i-emphasize niya po yung importance ng pamilya niya po. Atin la pong tradisyon. Atin la pong tradisyon. Kaya kami po kanita, yung pong pulong-bulo, uling kasiping may po yung chapel, usually po, meto ngayon pong bangko na po. Uling marakal kami po, 7 kami po eh. So, meto ngayon pong diretsong bangkong makanya na. So, kung galing lalo po simbang bengi, makareserve na. Meto ngayon pong diretso. Sabi-sabi, sisimba. The whole year po ita. Sabi-sabi, sisimba. Kaya kayo po siguro, kaya pong makatwa, kaya tang minuna po kanita, atin la po siguro na po. Although ngayon, medyo uling liwa-liwano po lugar ng anak da. Ng anak niyo po, tapo, may wala na pong bagya. Pero po ito pong munang re-remind na kaya katamo ng ngayon po, tapong family traditions. Ano ka rin, dapat atintahan pong family traditions. Nababiyayan tamo, more or less at least ngayon balang Pasko, o at least once a year. Ngayon po, atintahan pong short banding, karen kaya atang pamilya. Each of us, to some degree, is a product of a family, which we were raised nung makanano nakatawang miracle, kaya pauli na ng tradisyon at kaya pabiyabiya na ng metong pamilya. Sabi ko pin po, kaya sharing ko, na kaya seminaryo, usually po, ganaganang pamigali ng metong seminarista, usually po, ganaganang problema na ng metong seminarista, ganaganang reaction na, usually po yung pekarot na po, yung pamilya. O kaya po minsan po, potang ating tamakit kendalan, potang medyo negative yung gagawa na nanong tiruda karela, ding pengarida. Sa luma kanya, po, sung medyo negative, o kaya sung positive yung gagawa ng metong tao, ama santing ya pa nga turu. Tao po, po. Usually po itong sabihan tapo. Yapin, gana po. Sabi ko, pen, magrutya po, yung peka base na, yung peka amot na, yung pamilya. Ngayon po, yung kapiestanan ng Sagrada Pamilya. Yung pamilya po, yung Sagrada Pamilya po, bakit na po kaya katamo, na misasan metong la. And therefore, they're strengthened in their fidelity to both the Lord Jesus Christ, yung ginutang Jesucristo, yung ninyo Jesus, ang po, imanang po itatang na. Bakit na ning may pabalita ang ini, nung makananang Yose, ang po Maria, mintalak in templo, how they tried to model for their child their own faith, in karelang sariling kasalpantayanan and their traditions. At akita mo naman po, niyang may wala Jesus, nang gewada, migbalik la in templo. Migbalik la. They were worried and distraught for the loss of their son. Ala pong pamayaliwa at balutan po walang perpektong pamilya. Minsan po, makaila po kayong landas na naliligaw sila ng landas sa dapin. Pero po usually po, sana po, ikaw ang pengari, buti nga na pengari, ikaw ang pengari, o kaya rin kapatid, sana po, maliligo. Let those who lost their way, nang mawala king landas sa mayap, sana po, pantonantala naman. Kaluban na po ni nga pong ginu. Potang mawala tam kang landas, pantonan nakatamo naman. Kaya po, kaluban na po ni Indong Birhen, ang po ay San Jose, etala po lalakwan. Ay, pabreng mo na yan, makanya talaga na. Hani bumaanta na po. Niyabing po ating pamilya. Yan po ating taong pamilya niya po. At siyang masakit po, balo po masakit. Amang masaya po sabihan nyo, nung inebisa. Pero itaray tayo po. Sabi ko po yung punyang Pasko, ating pamagbayo. Balang metong, ating lapong pamagbayo. At siyang siguro pong sagad na sagad ni. Nung nga kahit yaping aldoldo, ating pamiyaliwa. Kalupa to po tamo, bilang metong tao, may kakapamagbayo po. Sana po pantong ng tala naman. Gawan tayo pong modeling gospel ngayon. Anong nuka rin, yung Maria ang po Jose, pento na nala, pento ng depo. Pero, imagine panto ng depong alungaldo. Ala nang pong blatter kanita, po. 72 hours siya po kaya katamo, sung may walaya. Ila po, at lungaldo, panto ng de. Ikatamo mo rin po sana. Kareng kapatid tamo, ang po kareng kapamilya tamo. Sana po panto ng tala mo naman. Aliwa mo po sung may wala laking landas, nune po ang tsula naman.
pantunantala naman. At yung pong effort mo naman, pamikalugot, ang pong pamanintindi. Ito po siguro yung metong flavor na ning pamilya, ne po. Iya po perfecto, at dapat po, at inyang pamilugot, ang pong pamintindi. There's always something to be fixed in a relationship and any concern. Ito po yung realidad na ning metong pamilya. Very challenging niya po, ne po, lalo na po ngayon yung panahon na yun. Dapat po natin tayong pamintindi at pamikalugot. There's always someone who needs to be accepted. Lalo na po medyo may naya po lubing anak, ne po. Kaya pong minsan, kailangan may pong tanggapan, ne po. Tapong acceptance yung kailangan dangin, Forgiving, dapat patawaran. Challenge, understood. Siguro po, karempengari ko, ne po, malawak yung pangaintindida. Mayari ko po, ne po. Pangaintindi. How they understand den karelang anak, ne po. Nung makanandala pong aintindyan den anak. Intindyan, ang pong aintindyan den anak. And love. Tapong peka-importante, lugod. Kalupa na po nung makananem binye, ningig pa, ing lugod kaya katamo. Ino po yung lugod, ing ginutang Jesucristo. At kaya pong libutan na ng pandemya ngayon, at kareng problemang miyaliwa, kareng pamilyata mo, in the midst of all the trials and challenges in our family, ngayon pong kapiesta ng Sagrada Pamilya, at kadwangal doon na po, ning Oktaba ng Pasko, lumapit ta sana nga pong Ginu. Let us turn to God. Aliwa mo po pa na kayong Facebook na po. Ay, makanyan na kayong penga na, nanapo na. Karakal na andaan. Ali po. Nabentala naman po rin pamilyata mong kaya benapon. O kaya ngini, kaba po nga lang obra, ne po. Kaya pagsabihan tala po. At least ang tampong banding bagya, ne po. And let us hold on tight to one another. E tala po ibili gama. Baila po retang mababaldog kayang bangin. Kaya pong pinikula, makain la po, madrama la po, Hanggang kitang pekadulo na ng gama, tatal nande. Bakanta, po, mabaldog. Makanyang tamo muna man sana pong may papamilya. Hanggang kitang pekadulo na ng agyu mo, agyu tamo. Sana pong may tatal na ng tamong gamat. In one way or another, karengaliwariwang expressions tamo, sana po may tatal na ng tamo po gamat. Mga ditang po sanang miyabe-yabe, family prayer and family support is a lifeline for most of us. And not only most of us, but all of us. Pangadi, dita ka banding, eta naman po kayo, mo nga latang pera, naman pong bali. Pwede po yung bali. Dita ka kay, na po, short banding mo. Kasi eta naman po masyadong malambat, uling ini, marakal tam gagawan, na po, short banding. Eta po kailangan may gastos. Kanita po siguro ka rin makatwa. Ala naman po restaurant kanita, kailangan pong bali, po. Kailangan pong bali. Pero mag-survive lang, ipapagkwento lang. Adyan ditak mo po, po. Adyan ditak mo. Kumustantada. At ngini po, at yun po kaya katamo naman ng Emmanuel. Yung panayan taang malambat. God is with us. The Lord is with us. Sana po maging niya pong dala ng Pasko ngayon, 2021, baka may abi-abi tamo. Lalo na po sanang lumalam, yung pamikalugot tamo bilang pamilya. Aliwa mo po kayong kapuso. Aliwa mo po kayong kapatid. Aliwa mo po kayong kapamilya. Pamikalugod, kaya nga pong Ginu. Jesus sanctified and elevated the family. Yan dintang niya po kang yato. And let us ask from Jesus. Kaya katang pamilublub, kaya katang pilubluban aldoldo. Through the intercession of Mary, Maria at Jose, Saint Joseph, ibalik tayo po sana ni Kristo. Kaya katang pamilya. Ibalik tayo po sana at paluban ni Kristo kaya katang pamilya. Kaya pamilya tamo. Let us place Jesus at the center of our family every day. Merry Christmas mong pasibayo kaya kayo nga. Amen. Kasalpan tayo ku king Diyos. Igpang mayupayang tutu, linalang king Banu at Tiyato, at kang Heso Kristong anak ng bugtong aginutam.
Pengagli king upaya ng Espiritu Santo, mi bayit kan Santa Mariang Birhen, linasal alam ng upayang Poncio Pilato, mi paku king krus, mete at mi kutkut, tinipaya karing mete, king katlongaldo, sinobliyang mebe, pepaitas siya banwa, makalukluk wananing Diyos, ikpang mayupayang tutu. Ibat ka rin magbalik yan naman, keti bang mukum karing mabie ampong menga mate. Sasalpantaya ko king Espiritu Santo, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ding Santo, king pangapatawa daring kasalanan, king pangasubli ng mie ding mete, at king bie alananga. Amen. Kaniting kapiesta naning Sagrada Familia, manalain ta para karing kakataang pamilya, para karing kainakan at mga tuwa, at nga taang sumabi, o Ginoo, pakiramdaman me, ing balayan mo. O Ginoo, pakiramdaman me ing balayan mo. Banding hanggang kayanakan king yato, kamtanda in sablang pamangan, lingap at lugod a kailangan da. Manalangin taking Ginoo. O Ginoo, pakiramdaman me ing balayan mo. Banding bayin tao at magdadalaga, asog pura ing karelang duda at kabiguan. Manalangin taking Ginoo. O Ginoo, pakiramdaman me ing balayan mo. Banding pengari, akwarong aintindihan ding kayanakan. At ila naman aintindihan do ring karelang pengari. Manalangin taking Ginoo. O Ginoo, pakiramdaman me ing balayan mo. Banding ustuna edad, manatili lang anak a puso, at magumpisang mi biye king milabas. Manalangin taking Ginoo. O Ginoo, pakiramdaman me ing balayan mo. Banding masulong na edad, eratakman impamagdili-dili, at milako kapanaligan, malingap lasanang mitmong kagalangan at lugod. Manalangin taking Ginoo. O Ginoo, pakiramdaman me ing balayan mo. Bang itangan, mikagyuta mo, mi biye payapa, kaya bening metong at metong kambe ng Kristong may babuklod kaya katamu king lugod. Manalangin taking Ginoo. O Ginoo, pakiramdaman me ing balayan mo. Ngeni adwanta mo in sarilitang kapagnasan. Ipa, kalamihan na kami, ning kekang pamilya, sapan mo kaming may biye at ing kekang anak, ing meto nga kasulpantayanan, meto nga kapanaligan, meto nga lugod, ngenit kapilan pa man. Amen.
Manalahin tangan maring kakot kekain daon, matagaplas sa harapan ng Diyos, sikpang may payang tutu. Tanggapan niya saning ginuiting daon karinggamat mo. King ikapuri at kaligay ning kayang lagyo. King kaya kataming kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Ginoo, tanggapan may iting sakripisyo at king kapamilatan, ting panalangin ng Maria, ing birhen ay doon ng Diyos, at ing esposo ng Jose, pisan metungan mo sana, ring kaya kaming pamilya, king kapayapan at lugod. Tiyadon mi, king lagyunan ng Ginoong Jesus, Amen. king Ginoong manatili ake kayo, At keka at antimore. ngayari ang pusoyo, Makayat nano king Ginoo. salamatan tayong Ginoong Diyos tam. Iti karapat dapat at matulid. Tuneping karapat dapat at matulid ng pasalamatan na kaparati. Numan ka rin o ikpa Diyos king alangang at lubos na maipaya, kapamilatan ng Yesu Kristo ang ginumi. Hingaldo iti, kakatuan mong tula ring puso mi, nganing akakilala mi kang Kristo ing pangapahayag ning lugod mo. Alang matang menakit, king kayang ligaya bilang Diyos. Dapat ngeni, mayakit siyang ating metong kekami. I Kristo, yung anak mo, bayo po, ing sablang panahon. Dapat ngeni, ibait siya king panahon. Dinatangya, ban, yangat ing sablang bagay kayang sarili. Banibalik ing pamisan metong, king kabilugan, alelangan. At teriyan ing katawan, ibat king pangawalena, king kekang kayarian. Ulinita, kambeda rin sablang koro ring angyal karing banwa, derlit mi kekang ligaya, lan mi kabelang tuklang babiya kapuriyang keka, at ngaming kakanta, Dunay kaming banal, ikpay kayong panibatanan ng sablang kabanalan. Linita pagparalampumi. Pabanalan mo sa retingayin kayong Espiritu mo, man para kaya kami malalang katawan at daya ng ginawing Yesu Kristo. Mahimidaong ko sa loob kayong pamilasa at kamatayan ng kiwana yung tinapi. Napasalamat siya kaya ka, piraso na binyane, kareng kayang disipul at nga na. Tanggapan niya iti, kaya nga na kanan niya, iting kanakong katawa na may daon para kay kayo. Makayo mo naman kay bating apunan, kingwa na yung kalis, pasabayang papasalamat keka, at binyan yung kalis, karang kayong disipul at nga na. Tanggapan niya iti, ikaingan minong kakaniti, iting kalis ni kanakong daya, yung daya niyang bayo at alang hanggang tipan, mamibubu para kekay para karing sa blantao bangketa, ipatawaran la ring kasalanan, tapos niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Pasyag tayo, Mr. Aning kasalpantayanan.
Nya ngeni, gaganakan mi pa, ing kamatayan, at panga subli ng mebye, ning anak mo. Taraon niya keko, iting tinapya na ning biye, ating kalis ning kaligtasan. Lain mi pasalamatan keko, ing pepalarian mo kaming matampang, taladarapan mo, ban sumuyo keko. Bakmabaming pagamuam, kaming asanang sulusulu, ing kataon at daing Kristo, tipuna na kaming ating metong, ning Espiritu Santo. Na kami ay pay sa iglesia mong makalagan at kimeto yato, man ganap yung kinlugod, kami ni kami Papa Francisco, kaya kami sa Bispo ay Florentino at ding sablang pari. Kanakan mula naman ang kapatid ming pepaynaon at mananayin subling miye, at sablang miye mo na biye. Tanggapan mo sana, king maligaya mong ngarapan, pakaluluan mo kengan. Kaman mo keng karapat dapat yung magkamit keng biye alanganga, makayabin mo na Virgen Maria ay hindunin Diyos. San Jose ding Apostol, ding sablamang santo at tinupad king malmong kaburian, kabaning panahon ning purian nakat paligayan, kapamilatan ng Hesu Kristo kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kabenad kay pang may pain tutu, kagam ning Espiritu Santo, ing pupurian nakat parangalan, ing manggaman king alanganga, Antimong meto nga pamilya ng Diyos, manalangin tangan, king patamo ka rin amanong tiro na mismo ning Ginoo. Kapos mo kami o, ganun king sablang marok, at malugod mong pagkalabing kapayapan, king panahon mi, king kasapan, ng kakang pakalulu, parati kayong may kapos kayong kasalanan na miligtas king sablang kaligaligan, habang mananaya kami ning maligayang kapanaligan, king panyatan na Yesu Kristo, ang kaya kaming talapangabos. O ginaming Yesu Kristo na, bigarin kayong apostol, yung kapayapan lalakuan ko kaya kayo, yung kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Ang sa babaligdan, yung kaming kasalanan, nanalawan mo yung kasalpandayan, yung kayong iglesia, kumayapan may ang pambilugan, agpangking kaburian mo,
ikang mabibiat maagari manggaman ng kingalanganga, Amen. ikapayapaan ng manatili kapilan mangke kayo. At kaya ka ante mo rin. Ipakita mo ngining mikakamit ang tamo king kapayapan. Nyo'y kordera ng Diyos, sumiyalako king kasalanan inyato, kapala daring mayaos king apula na ning kordero. Ginu, ek matampang tanggap kaya ka. Dapat yagkas miyang amano mo, kumayap na ako. Tawa ng Kristo, Amen. Dapat ning espiritual apamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, king atsuka, king kabanal-banalan a sakramento, kaluguranda ka, megit king sablang bagi, at pagnasan ko, ing tanggapanda ka. Dapat pauli na, ning ngening pinandit, era ka atanggap king sakramento. Umiaka mo man espiritual kening puso ko, kakawanda ka, balamuwari at tsuka ka rin, at pakisametong keng lubusan in sarili ko keka. Emo sana ipaintulot kapilanman, ing mikawani ko keka. Amen.
King mitmong kapakumbaban, siklod tamo at adwan taking Diyos, na sana pupusan na naiting pandemya. Alang anggangik pa, bangawsan mi pansin ing tao, pepatok nangan me saguli ing kimot ning yato, pepatahimik mo ing kangye ay ikami mismo ing makirapat, pepagkulungan mo ke balemi, bang panintunan da kangeni, pepakit mo ke kami ing alang kwenta ing upaya at sikanan mi baksak ing ekonomiya, may nga sarala ding pipagobran, dakal may nga lako obra ke kami, at siniklod keng pasibayo, bang manyad milagro uli na ning daralanan mi. Pig maragulan da ka at inisip ming, ing sablang at tsuke kami, ibat mo king sariling kapagalan mi. Akalingwan mi, nanong nano kami ngeni, at nanong at tsuke kami, ibat ngan keka, at pauli na ning grasya mo at pakalulo. Siguro Gino, iting kapag subukan daralanan mi, yapin ing pakalulo mo, dapot makapampan mo. Siguro iting virus metong yang paralan mo, baalang dalise at duminis ding kaladwami, bang magbalik keka. Manano sang pauli na niting panalangin mi, isasametong ke puso at nitayad keng panalangin, manyad keng pakalulo mo at kapaldanan kaniting virus. Sana Gino, ilako mo ni iting virus king yato. Igpa, kasasawang manaya ke kami. Patawaran nyo kami ning emi pansin at eke makirandam king awos mo. Uling megi keng makasarili at akalingwan ming ika ing Diyos mi. Yagkas mi ing amano mo at mipaldanla ring kaladwamit katawan at ing buong yato. Iti adwan mi keka o igpa king kapamilatan ng Heso Kristong anak mo, ang mabibye at mag-ari kambemo, king kametungan ning banal espiritu, manggaman king alananga. Amen. Apong mamakalulo, Pakaluluan mo kami. Birhen ning Lourdes. Ipanalangin mo kami. Nuklukta po para king dita ka announcement. Sa susunod na Biyernes, December 31, ay wala nang misa ng alas 6 ng gabi. Ang misa po natin para sa dispiras ng bagong taon ay alas 8 ng gabi. Ang misa naman para sa January 1st, bagong taon ay alas 8 ng umaga. Maraming salamat po. Talakad po. Ating tapong misa kayang Biyernes ng regular schedule, ha? Itang 6, 8, 10, 12, 2, 4. Ito po na. Manalangin tam. Alang anggangig pa, pag nasanming mibiyebye anti Rio Jesus, Maria at Jose, king kapayapan, kayabe mo, at king metong at metong, iti sanang pamakinabang, pasinangana kaming marap, karing kaligaliga na ning biye, tiyadwan mi, pamilatan ng Kristo, ang ginumi. Amen. Amen. Patintapong blessing para kayong pamilya. Bendisyon para king pamilya. Mayupaya talang hanggang Diyos, walang bismig pa, kapilan man ketutok ng magkalog karing kayang pangangailangan. Ipagpag mo ing kayang bendisyon, ing regalo ng kayang grasya, pangpabanalan ng balang miyembro daring pamilya. Banketa maging tapatla ka rin kayang kautusan, maging malagudla king balang metong, at maging tandano ng kayang pangayagpakit hingyato. Kalupad diri Jesus, Maria at Jose, hanggang king dasan daring anak mo, ing kayang kayarian karin banwa, itinganado an mi kapamatan ng Kristo ang ginumi. Amen.
Yung Ginoo manatili. Kaya kayo, at kekaante mo rin. bench na kayo ng Diyos na may pain tutu, ingig pa, anak, at ang Espiritu Santo, Amen. Umain akong kapayapan, may kakalugod kayo. Salamat, King Diyos. apil dopo, kaya ko nga.